reći da se... A šta smo sačuvali iz tih minulih vremena? Da li smo zaboravili na solidarnost i snagu, a sačuvali samo ono najgore nasleđe? Tema je koju ćemo se dotaći u dva razgovora ovog jutra. Najpre sa zamenicom pokrajinske ombudsmanke Danicom Todorov u sklopu obilaska Vojvodine od strane ombudsmana. Na redu je bio Vršac, pa da vidimo s kakvim problemima su se tamo susreli. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hajde da krenemo od toga da, što se tiče Vrščana, najistaknutiji problemi jesu oni komunalne prirode. Koji su to problemi konkretno? Pa jeste, kao i u drugim opštinama, to neko naše iskustvo već višegodišnje, a naročito u poslednje vreme, jeste da se građani žale ne samo na nefunkcionisanje nekih komunalnih usluga, nego sve više obraćaju pažnju na obračun troškova za komunalne usluge, pa su onda žalbe na te obračune, na račune, tako da i u Vršcu bilo žalbi koje se tiču na obračun potrošnje električne energije i otplatu tih dugova, zatim na potrošnju i obračun cene gasa. Sad još nismo te predstavke razmotrili da vidimo šta je konkretan problem, kao i na to, na kvalitet usluga. Znači, sad sve više njih postavlja pitanje šta dobijaju od opštinske uprave za ono, ili od javnih preduzeća za ono što plaćaju. I tu su i neki problemi u vezi sa uređenjem komunalnim. Znači, jedna žalba se odnosi na to da opštinska uprava ili opština već duže vreme ne obraća pažnju na njihove primedbe, odnosno zahteve, da se do tog dela naselja izgradi prilazni put i uvede vodovod, jer jedan značajan deo građana nema vodu pijaću i navodno opština ne odgovara, ne oglušuju se u te zahteve, tako da je to pitanje za razmatranje da vidimo šta je opštinska uprava uradila. Htela sam baš da se na to osvrnemo. Dakle, nekako je praksa u Srbiji da i javne i privatne preduzeća koja pružaju neke usluge, kada se potrošači žale, naprosto potrošači ostaju bez odgovora, odluke često bivaju protiv njihove koristi. Da li je to ono što ste i vi zapazili i koje je u stvari rešenje za taj problem kada se neko obrati sa reklamacijom, ne uspe da je ostvari? Šta dalje? Ima tu raznih, nije sve u našoj nadležnosti. Znači, ukoliko je to u odnosu na organe uprave i javna preduzeća čiji rad mi kontrolišemo radi zaštite ljudskih prava, onda se traži ispravljanje. Mi, naravno, naše preporuke i mišljenja argumentujemo, navodimo zakonske odredbe i zašto mi, kad ustanovimo da je neki organ ili javno preduzeće koje daje usluge pogrešilo, čak i u slučaju privatnih preduzeća, ali onda se obraćamo opštini koja je angažovala takvo privatno preduzeće da obavlja poslove od javnog značaja, odnosno da daje te komunalne usluge građanima. Mi ukazujemo gde su tačno pogrešili i u našim preporukama, kada ustanovimo da je došlo do propusta i povrede prava građana, onda dajemo i rešenje kako da se otkloni takav propust ili nepravilnost u radu. Pošto vi naprosto možete da funkcionišete samo na nivou preporuke, šta je to što građani i dalje mogu da urade ukoliko, na primjer, vašu preporuku ne posluša? Naravno, mi imamo čitav taj razrađen postupak kada ustanovimo da je došlo do kršenja prava, odnosno nepravilnosti u radu. Mi o tome obaveštavamo organ na koji se to naše mišljenje odnosi i neposredno viši organ. I u toj preporuci tražimo da u roku od 15 dana nas obaveste koje će mere preduzeti da otklone nepravilnost, odnosno povredu ljudskih prava. Ukoliko to ne učine, mi onda imamo na raspolaganju mogućnost da obavestimo organ koji nadzire rad te opštinske uprave ili nekog drugog organa, a to je opštinska skupština ili opštinsko veće i javnost, ukoliko do toga ne dođe. I naravno nama stoji na raspolaganju tu neki čitav niz mera, od toga da možemo tražiti da se obustavi izvršenje nekog akta privremeno, pokretanje disciplinskog postupka za službeno lice koje je dovelo do toga i čak i mogućnost da tužiocu predlažemo pokretanje krivične prijave i da podnesemo i zahtev za prekršajnu prijavu. Evo, htela sam, pošto nam je ograničeno vreme, moramo biti kratki, ali želim zaista da spomenemo i probleme koji su nastali kada je reč o proceduri za referendum o
samodoprinosu lokalnom. Dakle, to je nešto što svi građani treba da plaćaju da bi videli neki boljitak u svojoj zajednici. Bilo je nepravilnosti u proceduri, samo da čujemo kakav je epilog. Jedna predstavka, već smo postupali i po toj predstavci žalili su se penzioneri u opštini Vršac da im se obustavlja od penzije naknada za taj referendum, odnosno samo doprinos za izgradnju kanalizacione mreže koji je raspisan još 1995. i obnavlja se moguće do 2025. godine. A i za sve te silne godine ništa. Po penzionerima koji su postali to posle 1995. ne može se obustavljati bez njihove saglasnosti. I mi smo tu jednu preporuku uputili. Sad su nam se ponovo ljudi obratili da se to ne sprovodi. Takođe iz mesne zajednice Uljma koji imaju primetbu na samu proceduru raspisivanja mesnog samodoprinosa i na referendum. Oni smatraju da je tu bilo nepravilnosti i mi neko na prvi pogled izvlačim zaključak da građani nisu dovoljno informisani o ciljevima sprovođenja samodoprinosa, o realizaciji, odnosno kako se troši novac građana koji se uzima u samodoprinosu i o rezultatima, tako da mislim da to treba da se poboljša, jer građani imaju pravo da znaju sve što opštinska uprava, odnosno opština preduzima naročito u trošenju budžetskih sredstava i sredstava iz samodoprinosa. Eto nam jedne teme za ubuduće, dakle kuda odlaze sva ta sredstva od samodoprinosa. Hvala vam puno na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama.